Pilot Fanu ni apa Mawhchiat loading in Nawlnak Tuah. Air Asia Vanlong Fly A501 Indonesia Java Sirilia Atlami Vanlong Mong Fanu ni National TV apa Mawhchiat loading in Mipisina Nawlnak Tuah. Singapore le Indonesia Surabaya in Aswang mi Air Asia Vanlong Fly A501 Vanlong Mong Fanu Angela and Giranes Chinit Mukule kumhini landewa Captain Arian Tuhe at Sungkarman Tlaktu Orakla Indonesia TV pakata at Simmitu Afanuni Katsaulang Kolo Vanlong Mongni Kwaltrong Mitsunga Ro Harnak Bekbal Halailo Dia District Cham Reporter at Sim Apa hi Tinak Ing Mi pakata si and Morilo Atua kan Sungkarni kan ngay chatnak hi si Dia at Simtsap Vanlong achit mi minung dale somrok le panhihi atlaw mi ansi miruak som tum le palilong hi atu tianga ansar mi ansi